thlir tu le ngai thatu zong te chibai le vekule October ni somni le pakhat sang ni somni le pathumania Israel boina zanchin thar ilo ngai thaliangu Egypt in Gaza Stripa chom dol na thon lu ani theina ta na Rafah border crossing hon RMT nuwa kong pui siam that na tho me kani Rafah crossing hi Gaza Strip kalpo na Israelin athunun lo om chunani Israel hian Hamas ten Israel an be nuwa Gaza Strip kalpo na dangte chu akhar veka hei wang hian Rafah crossing chau hi Gaza Strip lu le chuna dang aoma hei po hi Israel le Hamas in do nuwa Egypt hian ahong du bik lawani US President Joe Biden nena anin biak nuwa Egypt President Abdel Fattah al-Sisi chuan Rafah crossing hi chom dol na phur tu truck lu tir nan hon RMT ma se kong pui achia te ma wangin siam that phot an ngai tur thua soyani October ni saria indo na thlen ma po khan Gaza Stripa cheng mi maktodoi ni point pathum vel chu chom dol na ringa khosa an nia United Nations in atarlan danin Gaza Palestinian mi te chom dol na tur hi ni tin truck za velin an phurlu ji athinani indo na tur tu mi pui chom dol na tur phur tu truck za chuang Egypt lama Rafah crossing bula hian an ding to ani khotlangram te chuan Rafah crossing kaltlang hian Gaza Stripa cheng foreign passport nei te shroi chuadan chu Egypt official te an soipui mek boka in rem nairo an la siam theilawani ni ni cham tura Israela zin UK Prime Minister Rishi Sunak chuan Israelin aram chan na tura digna aneile Hamas te abeile chu athlop tia soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena joint conference an neya Sunak chuan Hamas te ti danang lowin nangni chuan civil mi te torna thlen lo thei turberin infim khur le ti po kan ria Palestinian te po Hamas te poi khoina tur tu an ni ti po kan ria ni ati Hamas fir fiak te poi khoina rap thlak tak tur tu Israel chu United Kingdom chuan ator puin an thlop zel don ti asoyani Israel chu nena chang ngei tura an du thu po ashil bokani Rishi Sunak hian Egypt kalin President al-Sisi po Israel e Gaza boina chungchang soipui atuma ama in Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman po alo soipui to bokani Iraq militant ten Israel le Hamas te indo meka Israel thlop lo tur le inrol lo tura US an waw nuwa ninga ni khan Iraka US military base pani chu drone le rocket manga ka ani ti official ten an soi hetianga US military base Irakami chu be ani ta ka wang hian mel matena anral thuam man ber chu rocket le drone mang hian Iraq khothang lama US ba ka international force te na Ain al-Assad air base ka ania base chunga hian thilpuak ri po shiat ani bokani Baghdad International Airport bula US sipai te na military base chu rocket manga ka ani ti Iraq police te chuan an soi bokani US official chuan rocket pakhat chuan lo ka thlak thule pakhat chuan base chunga thil da na mun ruak afu ti soin thi anom lo ti asoi bokani karma sa khan Iran sarkar hnuaya arm group te chuan Israel le Hamas boina thleng meka US chu ainrol veni chuan missile le drone manga an beile tur thu soin US hi an lo bau to ani US hian Iraq ka sipai sang ni zanga vela da America Syria zakua ada Amek bokani kan thu pui tur hi thi chil bom pai tu rik ra pa che terrorist ho te thuruk chu ti ani tun lai khovel tiral muang lo tu berte zinga mi chu suicide bomber te ani ome pui pun ni khwa mi pui zinga anin thukruwa thitura andu ho tu tele politician te bul naya kalin an bom pai chu an ti puak ta dur thina ral muang takalo mi pui te chu thole khata thile liam anom ta tre mai thina ni April ni somni pakhat sang ni som pakwa khan Sri Lanka chuan Christian ten Easter Sunday in kho man nei line mi khwal mel omlo tak an nei ti in Hrelovin thole khata alo puak ta dup maya asop chuna satakani ti ang mai ne Israel ram khu englai point Muslim Palestinian firfiak suicide bomber anti telaka in ven ngai rengani khovel tiral muang lo tu ber
te chu Muslim fir fiak eng ma poi sak nei lo thi po hlok na ti ni om taka an mel ma te chunga thi chila be reng mai tu te hi an ni ome eng wangin nge Muslim te hian an sa khota na ral do tura anin pek viau mai le thi an poi salo an sa khuwa hum hal tur chuan luchum ban chuman huam tlat mai an huam mai ani lo achakin an chak zoka Muslim ram then khata chuan terrorist tura in petur hian anin tlartuar thine an ti chu hei hi eng wange loman tur doctor an ne that em wang le an thuak an suk thin wang ani ome Muslim ho chuan an sa khota na mar tar te hi sahid an tia heti tak maya thi an chowa an basangam em mai hi achan le wang om ni turani chu thil rigra pa che tura terrorist a in petura an hip chuana khol pui chu engte fakau nge ni ti ilo thirang u sang chuka somriat pathum khan Beirut khopuya US embassy bomb tupa khan thijil bom a me pu ma chia khan a mel mai lo mutu te chuan lim mela pusia mai ti an lo chin chia tlatani Muslim ho zinga thijil bom mang tu te hian lau chung le huphur chunga ti ni lovin martar thi an ni dona an thi huna martar te ta na lo mantur it om tak tak changal turin anin tiam sak thina ti chuan an mel ma te nun na chu lom takala pa in an mani nun na po an chat thina ni engang lom man te fakau nge ni le Muslim martar chu an pathian ala in du sakna tin reng in alo vur don in an ringa an in zirtir bok an thisen farkhat achwa atangin an sual na zong te chu ngai dam ngal vek ania an chunga engro rel na ma chelega ni tolowang an nuk cha ma poin an omna tur paradis mun moi le nuam tak chu an lo mulok theani an lu chunga choi moi na lal lu khum tir an nianga chu lal lu khuma tui kep lung en zia chu leipum puipo hia en chuak vek theyang anti martar lom mantur it omle chil ti put tu ber ero chu paradisa lu ruala nula thiang lim virgin mel thaber ber mai mi som sari pani ten martar nu pui ni turin an lo muak don ani chu paradis alu ti chak om tu ber po ani ome martar chuan choi moina don ba ka achung khat nai mi som sari thlengina chandam tel thenga shrem muna om to te po ani martar na lom manin aken telawangin paradis an kai tir thinani ti hi Muslim sa khota na beitu martar huai sente lom mantura an sa kho buthiang lim Quran bu le an zol ne Muhammad thu soi lak khom hadith atangin an soi dan tlang pui kan lor khomani sa kho sang te hian an martar te tan lom man pe kan tiam hlom awangin lom man pe khrim chu thil mak anga ngai poni lov ma se Muslim te tan martar lom man zinga pui berle soi hlo ber ngai dan sang som chuak tu berle an mithiam te nan comment nem ber chu nula thiang hlim som sari pani te ne anan in nei tur te du to ka nu panunan han chen vel tur chuani chung nula thiang hlim te chu Muhammad atong man Arabic chuan hauris ti an nia vanram lu tinuam tu ber an ni ome Quran soidanin martar kher nilo Muslim sa kho betu te chan vo tur ni hrimin a soibok virgin ho te pian mang moi zia an nu te bu te chu bor thale mum nal tak wai fual lawa ko la mayani antia an soidan ki pa koi ro chu tun din huna chan soe in thla hrunom deu mai the ma se kum sang kha zali chung zet khovel poma Muslim ni man ti hla tu bera an ngai le ring lo mi te ring tua an thlem lu na le khovel tiral muang lo tu ni tling khopa Muslim hoven tual thale thisen chuan poisak lo na chan ber ni si hi angial ngan nilem lovin thoi tham thei ang berin soi ila zamo lama ngai lo ila
Koran bui na soi atanga lak chua pathian thu cha puang tu Muhammad chuanin tu po ala an paradis salu tir te chuan nupui som sari pani an neyang an ser te chu mi patana it om le ti sa chang na ti chuak thei tur chi hli ran nia mi pasaju po zoi theilowa khong la reng mai turani chatuanin an ti hialani khovel mi ten sex an man laia avor top an han thleng te hi chu nep te ani an tia mi hring ten tem chin ve ta se an thi dang hialang atiani muslim ziak tu ten Mohammed atongka anin lan chon buwa thutam tak an soya soivek chu tu lawa ngai tamai ila atlang pui chau kan soyani prophet Mohammedan he asa khothar ahril dar lai khan arab mi pa te hip thei tur zong in thi nuwa nom sak an chen dan tur te muslim sa khozui tu apiang te tan van ramalom man it om tak tak alo zor kha ania muslim sa kho the dar tur le chutata da mar tar te lom man tur te bo mi padu zong le thlem thluk ol sam dan tur zonga a sep rotuina ni in arinom nula it om le tlon tlai thatak tak atok tar dan hi mi patan chuan nar phalchi ani om love chung virgin oris anti te chanchin soina chu Quran buwa nilovin Mohammed athu soi la khom na bu hadith ami ani hloma ma se chung nula ho pian pangvel han sepro tuina chu Quran buwa alang tho box si ani Muslim sa khuang ngei po hi adin tu Mohammed achuan Bible rule deu thuakin chiang mang si lawa aphua chopatangin anua ama zui tu ten anlo chhun zom tak ni in alang Mohammed achuan van ram chu ti sacha na hrik thak na mun puya achan chuak ani ngota leilam ai na drop down ti na ni hialang Muslim mi pa zong zong in nupui som sari pahni theu neya nuaman chen na mun anta na van ram chu atenom te ang chu pathian thu tak Bible soidan nen chuan ai nang lo hle ome Mohammed alo om ma kum zanga vela khan pathian tharau thiang him hriat tir nain tir ko pol chuan Christian te nun dan thiang hlim mi pat me chia na chung changa thiang hlim taka nun vong tura zirtir na alo pe a van rama chuan le angin mi pale me chia nin nei to don no ti iswa zirtir na ne na khai khin chuan Mohammed zirtir na chu setana tharau bol hlo pum na thu ani ti achiang khop mai iswa nei lavin tu ma pa ne nan thleng ngai lo mandeu khan Korean pastor pakhat chuan in larna shrem huna Mohammed om natwara aw vakte ama awanga mitam tak an boral pha thu poyati zia in thir zia aron aw thu te ale khabu zia Qurana Mohammed soi anti tam berchu ama soi po nilo midangin ama soi anga an pu tak ani thu ain puan na video kha khovel puma adar chuak vek ani kha mizo tong po in lelin ani to a video ngai thak tur om reng ani YouTube pa hian Oga sang ni pathuma bali thiar kar night club mitam tak thina thlen tu bom manga beitu amrozi kha thitura chung thu relania kap hlum tu firing squad ama chondon mek lai khan martara thina hi alom kalo zon thin le atimaya Muslim ram rang Gaza Afghanistan le Iraq rama Muslim pasal thate din mun a kahan ding ve tur hi kalomani ati hialani chutianga martar huaisen lele wana choi moina nula thiang nim som saripat ni tenena du to kanom sak chen du na riru chu an nei ran hloma terrorist atrantum mizani somnga an interview atangin chu an thil hisab an do thu sab ani ti an mani interview tu Pakistan journalist Nasra Hasan chuan a soim chu tiang chu Muslim ho rel ruput dan ani chung chuan Israel mi le sa te thi chil turin volunteer hi Palestinian firfiak Hamas tele Hezbollah Pol te hian antla chamdon lo ni mele he Muslim thurin le inbum na bol lo tak mai mang hian mi chiar sen lovin tun ma kum sang khale zali vela tanga
tun thleng hian an pathian ala mingin thisen chuain tual an lo that to thina Middle East a Christian ram tam tak chu Muslim sipai torot tak tak te hian an lo ti chimit deuh vek to ni hetiang zirtina diklo le inbum na rap thak mang hian Muslim mipa to phot chuan engemaw tak ti ven an du pha ani Israel le a chevela Palestinian Muslim hovin an ngai san ber chu atam theyang ber juda te ti hluma martar ni tura thi chil ani ti chuan Palestinian mi puizinga maninun na thap ngam juda ho thi chil tur hian mi an tla cham ngai lo ama khan terrorist her chuana khol kan soya juda to phot chu ri krapa that tura thi chil bom ne na Palestinian thala in pe hi engzat nge tu te nge khoi hmuna om nge engtin nge anchet don ti hi riat ni hek lo le an target ber juda te tan chuan in ven phim khur tluka om lova an in veng phim khur ngial chungpo in khoi bolaya chuan thi chil tur tok an tong thei zela Israel sarkarin ven him na korit ber chu tu na hian an phur me kani chu tiang tluka korit chu khovel ram dangin an nei velo Israel ram lo pia na tanga kum som sari panga chung chu lung muanga om hle hle theilovin ni tindar kar som ni pali kar tin ni sari kum khatan ni za thum somruk panga chung hi in venan kum som sari panga chung zet an lo mang to ani chu Karl Marx san sa khwana he mi poite ti ruitu opiet ani alo ti he dik hle sa khodik lo le zirtiu na dik lo awangin mi tha tak tak chiar sen lo ten an lo tuara hun hununga kanom to le nga la tuarna hi alana sa deu dona amai ro chu chung ri gra pa che ten van rama din mun tha le nom sak chen an be se ang chu an mumeu angemo chu le sa khodik lovin mi engzat lek nge chatuana boral na hmuna tir liam to le keini aminga Christiana in chal ve meu mi sang tam takte po hi chandam tu om chun iswa Krista rin na kalwa abe boma englo dang ringa lo om ve mai kan ni chuan kan chan tur hero puibik lawang ti awan lo om ve he kan thu chiar hi lekha buthar lo chuak thuai tur Israel ti bua tanga lak chwa ani Israel chuan October ni Syria Hamas hel ho ten an be thu ta tang khan Gaza in electricity tuilak na tamjok le ele in tur le dam doi achok lu na kong zong adang chat mek hemini atang hian Gaza mishing makta doi ni point pakhat chuang cheng te chuan ni tin mammo an tla cham ngal ti ti ani tran pui tu pol lian te chuan puina thil te hi tui puya tal thak an tum tian soi UN chuan Gaza cheng makta doi tel hian an mammo zual puya tan trak phur za tal rang takin an mammo ti in atar lang ti in Norwegian Refugee Council ho tu Saina lo chuan BBC hne na soi United Nations Relief and Work Agency Commissioner General Philippi Lazzarini point Indona chu ma kha chuan ni khata Gaza puina tur thil le tuyal theile mo mamo dang phur trak zanga vel alu zia ni in asoi ve bokani amana UN hnuaya Paul thubuang tu Juliati tauma I chuan Indoma kha chuan Gaza mishing maktadoi khat point pani zet te chu UNRWA pek ei tu ringa an khosak thua soya Gaza stripa hian ami cheng te hi an re thei tak zeta Indona chu ma po khan an din mun hi a khongai thak sa towa chu tu na chuan chiat na lian taka achang zui bok atiani ni lai ni khan US President Joe Biden le Egypt President Abdul Fattah al-Sisi te chu in biain Egypt a Rafah crossing atanga puina pek lu theichin bituk siamin phurlu na turin anin remani Biden a hian reilo te Israel atlo hnuwa al-Sisi hi a bezuiani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu point ni lai ni ve khan Israel chuan Gaza chimlama civil mi te puina tur Egypt atanga phurlu te chu anti buai don lo tia soibok heti rwal hian an sarkar chuan ei tur tuile damdoi mo pek lu chu aphal saka tuel theile ni tin mo dang phurlu chu apom pui chuang lowani UN chuan report a siama Gaza hian tuel theima mo na asang tak zet ni in atar langa awm lo chuan tuya har sat na awm pha nga la thlai na tuara tui pam khol point na athok rei thei chuang lo ni nan soi Lazzarini chuan tuial thei hi thon lu ani lo chuan
tui tam jok phur trak tal lu tir an mo thua soyani Israel mi Hamas helten an man chung te chuan Israel sarkarin Egypt kaltanga Gaza City a tranpuina pek tur chu du lovin an lungoi lo thuan tlanga pui vele ta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nilai ni khan Gaza Stripa mi pui cheng te tan e le in tur le tranpuina dang an mo de pek ani tur thua lo soi to ni kha hei hi Hamas helpol ten Israel mi an man mek te chung in du lovin an ti thapan thu anaw cho pui vele ta ni in aron shwai horo ti aw hla mangin Hamas hel shwai bo chung te chuan thu nei tu de chunga an thin rim na an lan tira Gaza ami pui cheng te tran pui tura Israel sarkar malak na hian Hamas ten an tren mek chung te hi min ti thin rim tak zetani ti in an soyani Hamas hel ho ten Israel mi an tren te hi an ti du da in lei hnuaya thu ru kan nia ramsang maya in kol an ni le mishing ni nang puai in kol an ni lo la ya Israel sarkarin an mani ngai sa tu tran pui alo tum le dam doi thlenga tran pui alo tum chu adu lo hle ni heti lai ro chuan US President Joe Biden an Israel atlo la ya alo ngen tuangin le anin rem siamangin Israel chuan tui dam doi le chote Gaza chimlama Egypt kaltanga pek alo rem ti to a ma se he tran pui na Israel ten an peka hian Hamas helten an lo don be chuan Israel ain rol ngalanga Israel checkpoint kaltlangin eng tran pui na ma pek ani lowang ti in Netanyahu chuan alo soilok ve bokani hemi zulzui hian President Biden le Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi point in rem na lo siamin tran pui na phur tu trak som ni velin Rafah crossing kaltlang phal ani tur thu rem na an lo siam ve bokani Iwen chu dan chuan Gaza mi puite nitin mamo petur hian nitin truck trip zavel mamo a chu tani Hamas ten Israel an be ni October ni saria tang khan Israel mi le ram dang mi za somnga tanga zanhi vel chu Hamas le Islamic Jihad te hian an la hreng tura ngai ani Netanyahu chuan Biden nen anin komna thil phu te soin pakhatna chuan hel ho ten an mi hren te an chua wat turani chumi tur chuan ngor takin kan be me kani panina Red Cross ten hel ho mi hren mek te an tlo turani pathumna chuan chole dam doi te Israel ramatangin Gaza pek lu phal anilo hengba ka hian Egypt ramatanga tran puina pek chu Israel sarkarin ado dal lowanga ma se heng tran puina te hi Hamas hel ho ten an dong ve turani lo ti te ani Jordanian King Abdullah II chuan Israel le Hamas in beina chuan a satzual zela ramdang akang kai ni chuan Middle East chu din mun chetaka adingang ti na soi helai region pum hian boina na sazo ka tong thei ring ani ti in Abdullah chuan German Chancellor Olaf Scholz ne na Berlina anin hmuna an neya an soya boina na sazo ka chualo nan kongeng kimin thei top chua me ka ni ti na soi bok Gaza in bun Hamas fighter ti chuan October ni sari khan na sataka ven him Israel ram ri chu paltlangin a chevel an run hnuwa nun na chan sang khal le zali vel anom to ani Israel thinrim chuan changle tin Hamas thunun Gaza chu na sataka beizuin Palestinian sang ni zasari somnga chuangin nun na an chan pha to bok Israel chuan aram rin haya indona na sazo kom theya in pu chanan sipai sang tam takatir lut to boka Israel chuan indona kalpui tak tak ma in Gaza maktadoi khat point pakhat vel jette marlama omte chu in saseng turin alo hril sa to boka Gaza chuasan tum hian ramri Israelin athunun lo omchun le Egyptin athunun Rafah crossing a chuan mi sang tam takan pungkho mek bokani hetila hian Jordanian King chuan anram chuan Gaza tanga Palestinian refugee te andong theidon lo ni omin asoya Jordan a refugee laklu chungchanga Jordan mai ni lo kan thian Egypt te po mertelin film khurna tura awmani ti na soya tun boina thleng me khi Gaza chung le West Bank a ngei chin fel nga yani ti na soi bokani